Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kidikot jongka Lamjing Shai Multi-Purpose Social Welfare and Organization nakashnong Mauriba kabadan hakitain Langja West Khasi Hills District haga khat khandai tarik ubanai kala linkot arzar arpuar kida lej ban yekendo yeka District School Education Officer jongka West Khasi Hills District naga benta banyakren haga bayade ban penyo jing ito yeka school Lamjing Shai Lower but Upper Primary. Habakren Shkilat Pathai Khubor, Secretary Jongka Lamjing Shai Multi-Purpose Social Welfare, Uliatho Bayaganika School, La Seng House Nam Arazar Arpo, but Kabala Penlong Yaki Ban Seng Yaganika School Kaday, Halor Ka Nongrim Ba Ampat Don School Satya, Hapo Kashnong Mauriba. Apa instant nakamangiwan menta ba ini madam. Bila sim ya kara iba in select inspection kana school, suah dengan ai kata connection sama kumkat nakalang jungki tadi hapsim dekat kumka nom sebab itu dia contoh dan di senat ya tan nama apa irungi bis masih hak mengiseng dengan school ngisim buat kumka tak RTI mo ta kahok jadi kena yuk boleh te apa ya keren kan pinam nakalang jung ka school jung kadai hok hi banyak dari wala kata ikerman ba nakalang jong madam isin kay kaya ikerman ba sa ay ni kita nation swabang sayo ke jing itu nakasaka ni rasanya kana school na islam al hajar taw ni islam ba umat kana kana to ni ayat aslam minta sabanjam ni islam bala islam ka ba panong ni isang school na national jing ba school kalau nggak cinta dia untuk berkau begitu nong kau itu kena di Pondok School di Jengai ni Vision School di sini mereka sinjam dan bahkan ada society juni bah di multi-purpose social welfare organization dan bahkan ada society di school bahkan kebentar makan wanra katakan Jimshai nasional kota tadi kerteng ada ikan school lam Jimshai School mau riba LPM School Langja Circle